俄乌停战的和平协议是一直拢超袂好势，因过即阵罗西亚总统普廷提出要伫咧因东政教的复活节，也就是4月27天，要暂时停火30点钟。因为乌克兰的总统泽伦斯基表示讲，罗西亚若真是停止攻击，因嘛同款的停火。Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. 俄罗斯总统普廷在当地19甲总参谋长开会时阵，讲要伫复活节停火30点钟，要求前线部队全面停止攻击。对于普廷单方面决定停火，乌克兰总统泽伦斯基伫社群平台 X 发出声明，表示若是俄罗斯真正无条件停火，乌克兰会采取同款的回应。也毋过嘛，伫咧声明内底批评俄罗斯对进前讲好的30天停火和平协议，已经39天无回应，依然继续攻击真济前线地区，提醒民众毋通凊彩相信俄罗斯的话。对此，乌克兰的民众嘛表示无法度信任俄国的话。 Ця людина не договороспособна, він не вміє домовлятися, він вміє тільки силою брати. Ні, в заяву цю я не вірю. А чому? Ну тому що Росія країна-терорист, по-перше, і вони постійно обманюють міжнародну спільноту. 在普廷宣布暂时停火了后，在同款时区的乌克兰基辅甲其他城市，在暗时接近7点左右，空袭警报又开始打。 虽然警报声只有维持15分钟，不过泽连斯基嘛搁一摆发文批评，为俄罗斯的无人机飞伫乌克兰真济所在空中，因看出普廷搁一摆无顾人命。美国西帕大学的教授嘛是前美国驻乔治亚大使伊恩凯利分析，普廷宣布暂时停火，有可能是受到进前一天美国想要退出协助谈判的警告，想要用这款的方式来安达美国继续协助谈判，来换出美国解除对俄罗斯的制裁。公司新闻台是董炳义。